Njaya Mukuru Suleiman Meme kumantere Chiankamathi Mutuate sub-county netete na mbere gukujira kirigicano nyuma ya mutana wao uria bathuganagia na akuire na bamuthika guciumiria na ndenja eje netigina murigo jwa kurungamira ngarama ya kumbura mwiri juria bathikire na teji wao baugite nkuruki DCI ni abaikete murigo jwa gukaria mwiri juria juri kaburine mwankantu kwira jo kaumburwa. Marion Karugi ari na ripoti eje ya Kiriga. Jaimwe ya Mukuru Suleiman Meme kumankamathi Mutuate Igembe North nitina murio yo munene jwa kumbura kaburi mwiri bathikire bakithwa na ciani yo mutana wo Abdalla Mwenda urawa sokere musie kiumia kimwe nyuma ya mathiko aumete ntere cia Nthambiro na arari kwa kaita ka mweri jumwe kibarwene kia Mira ciumia biele riu family ye karana ciana kaburi itia mwana wo bari wa mwana wo Mwenda nontu bobua bokolelania na kaburi yawe ore ari moyo ate kumiria kinya ukinya musie ithe wawe Meme na utaririo uramenyetherwe karikari ari kaunti ya Taita Taveta na ratura ndi mwathate nderwa muthagoku akwoa Mwenda Abdalla ninda itiangari ndiwe itiangari ndikuya twayanda ndona asiari banture luidi ndabera uni kumathina mbonete bambira tu amwe bampatia ni nukumya twasulika nabo kamati twasanga nabo mbesa mwenyewe akiingia hapo ile wasiwasi yenyewe ya kuona kaburi yake akiwa uhai haezi kanyanga hata hapa na kulingana na mile yenyewe mtu haezi angalia kaburi yake akiwa uhai. Mimi mwenyewe nahisi vibaya sana njoo usingizi huwezi lala. Winti kumbo ita na ndi Muislamu tita mosari wewe Muislamu atiruza kuita ku mosari athikwa ni kanisa yake ita nyumene niro bawatire riboti ati mutana wari moyo ikarika kinya aturiba kwa ni bari makirite bonene ontu bataibwa kana bona ringi kuma kaumo ndari ngwa mundera Mwenda withata Mwenda Abdalla ari Nthambiro hai ndera antu baba banture tuni bubwa muno twiguro mone tune titaja none ke Mwenda aro karukirie ya twikuma nthirombo onto jabo botanga iwona kana ringe bakuwa muntu ate aukua akurindwa na akuriuka piu bitombeka confuse itu ibaswiko sensana tikuthi kwa muntu arioka kwa batu twina kithikiro kinene muno kinya kwetho tuthikete muntu tewe arenya twito kuibwa twithikirete nya nonto ba muntu wo thikiau nonto inya we muntu na rimwe ndejera batu twastokera muno kuibwa muntu na kweta na akarioka biu ni nto biteminya kweleweka itu amukira inyo amukira tokori kithira twabarambirerie kurioka na Jesu wake ore mwisho kurioka kibarua kinene kira family yeti nakyo ni ukaria mwiri yu utuku na muthenya kuringana na watho bwa mabisa bausunkuni mwankarira jukaumburwa. Sisi hapa tunaambiwa tulinde mwili na serikali na tunakaa naye hapa hata majirani wenyewe hatawafanyi kazi usiku watu hawalali kijiji yote so watu wote wako hapa usiku ni kulinda hii mwili mpaka serikali wakujie. Serikali etosaidie ito mwere yoyo rito ao tunotone afueni tone thiri kinya miunde ngo totona ria weta kwanda Rwanda no gatukora tukaretie museo to rogire tukare monyi gwethia no amusindo na kaburiera ntikubwa ngwiritwe imbetite kinya sibu twari no ya sibu abambira basulika na rinde batusulika kero mwiri yuke yuaruyu auke no boki nyama njirani yari yake tata tukirawa bari wa ngarama iraba witwa kenda mwiri juju mbakumburwa ni 70,000 na ciongo bati uciona riu bakiromba thirikari ubatetheria matune yaya baumirite bonene thirikari bo twira iturie maripa ya pesa 60,000 kana 70 no te pesa na ngarama yongwa ni ibakwenda twerwe koya mwiri yukuruta yukwenda ngarama ya umbesa ngari ikiumba kuyira eyumba kuyira mwiri yu we more than 60 70 na tutina mbesa
thirikari kweja yaugire bukaretio tuko na muthenya nonto gintu kiu giakara yakira ritwa au iu yethira ithine nene muno kwau nande tu ao temenya kwaga anto bojorio nonto i family tu igwa twendete na mistake ni ajerera itokoromba thirikari anto bawendi bobuaya baukumere batutethie tombe kulindura mwere yo bagombe otwatie kulindura mwere yo batu tureria kwira antu kaba ututhekela bakiwa batu yaga kinya tutebui metwa twetere kuoya muntu waitha twaya kuthika muntu te wetu ureria kuromba kinya kintu bagaua babu ibwe bwathikire muntu waitha bwaturetera nteto cienu tuti na bata na tio batwekira thara buru turomba mbeca ndira ringi utebito bwaringi ende ibwe manto yomi yakario uloi baraba kuibwa ibatutethie nonto itokwenda utethio buru kenda tuinyukwa ni murio yurira yuinyite muntu rietu kinya batu ni tuinyine yu. DCC wa Mutwate Sylvester Mwangulu akiariria karikari na wetereri njarene cia DCI ba Mutwate na families ni bati wikinya kotini kulikithia mutana wa wari moyo akiwa ngarama cia kumbura mwiri kotini yo ikaeana mwerekera. Harakati imechukuliwa na watu wa officers kutoka DCI Mutwate wamechukua ile affidavit kule kotini na ndio hii mwili ifufuliwe ipelekwe mochari wenyewe watafutwe wenye huyo mtu ambaye hajulikani. Tuko na challenge kidogo, hiyo familia hawajaenda kule Maua kotini jana, wamechukua hiyo affidavit jana kutoka kotini, ndio pathologist kuja kufufua mwili ipelekwe mochari. Hiyo itatajwa na koti mahali kama kuna fee inalipwa ya kuja kuchimbua, kama pathologist analipwa akifanya postmortem, hiyo itajulikana na watu ya kotini. Kiripotera Weru TV kuma Nkamathi Gembe North, Beto Marion Karugi wa Kenyua.